Labafunzi be-William Picture College ke lapha ke kaManzini namhla ke bende yona ke imitamo ukuthi ke bavakashele wona ke emahhovisi ephephandzaba iTimes of Eswatini lapha ke kaManzini kuyawuthula yona ke incwadi yetikhalo mayelana ke nendzaba leyakhokhwa ngilo leliphephandzaba kuthi ke bafunzi base-William Picture ke sebangenele ke lenye ke inhlangano lenhlangano ke lehlose ukuthi iphatamise ekusebenta kwelive lakangwane noma yona ke incubo yahulumende welive leseSwatini lokufaka ekhatsi ukuthi babambe inkunzi tona ke timoto layisha ke imali labafunzi abakaphumeleli ngenxa yokuthi ke emaphoyisa ke embube abamise ke kanzela ukuthi labafunzi bebekade ke bethe ke tincwadi ukuthi bende wona ke umbhikisho ke edolobheni lakaManzini sibese ke sikhulumisana naye ke umengameli wabo ke bafunzi base-William Picture lokusende sasukuma ma-student ase-William Picture sendiwe article le yabhalwa story lesabhalwa ngo-Times Sunday last Sunday mhla ka-16 lebesithi Picture student have been recruited for state sabotage kwabala lokho ukuthi sitawubambe ama-heist futhi lokuthi abanje ama-heist lokuvimba imoto etimali nekuthi sitameje amaphayiphi kwathiwa-ke ama-student ase-William Picture arecruite lokho sabuta lokho ukuthi sine eze ama-student ase-William Picture sathi ukuthi sine-guideline yethu lokhu i-constitution kuthi sinangabe ama-decision lathathwa la affecta onke ama-student ase-William Picture indlela kumele athatheke ngayo asiyadi lokho ukuthi kwendeke kanjani even ama-student atibuta lokho ukuthi ingabe sesirecruitwenini kanjani kwendekalani then ke ngiko lokhu bese sakuyasukumisa ukuthi sima-student siyocela kuva lethi impendulo ngoba bese sikhulumile ke na-times before lokho ukuthi sicela ukuthi asinike evidence lokho ukuthi lama-student la part of le article kusho ukuthi bekunema-student laka-first year la-attenda that school in South Africa sacela lokho ukuthi sicela manje asinike lenazana lama-document ukuthi nawa lama-students lebeka khona because the same student athi ngimaphi ayatibuta ukuthi ngabe ngibani lebeka khona. We are saying students have a right to participate in any movement for democratic change because under the current system kutaba nenkinga uvele ukuthi our academic freedom will remain a dream but lokukhona ukuthi akungabese ukuthi on my individual capacity to take my own decision bese sengi-affecta the whole student body of William Picture College. Mabuza uthi tebona ke babafunzi bathuke kakhulu ke ukuthi kube khona ke indlu lenjena ke levelako kulandzela ukuthi bona ke babafunzi konke ke bakwenda ngayo ke constitution yabo ke bafunzi angeke nje bathathe tona ke tincumo bathathele bona ke bafunzi indlu ke lengekhona semthethweni etindzabeni temsakato yeMaswati channel ngingidori Carlos na Justice Lamini kanye ke nantobeko Thabethe sikaManzini.